senong baru angnya ko arang keliang suabangan ya cakmat aga jingkren ke jonga ngapan maaf nabi labun palat ke program mla suban penbiak por nrei pia syasngi pia apkoi klem ke jingklum klem ke jingdom namar ba laya angdun palat manio banding ile ka kapapang lakyang de kublai sia jarmu tinggi don lang hani ki officers rangba jongi na kalian jong ka PhD di kong lendem wa additional chief engineer jong ka PhD di don lang hani ki SDO civil jongi ki kong wajri lalong prasnong prathau bat ni ye don lang hani USE executive engineers SDO ki nong trei jong ka PhD nang ni na subdivision penusla PhD ye don lang ru ahni ki nong kit kam snong ki nong kit kam thau urang mak senong jong karang keliang iba ngaju kot iba jin we ni kira urang ba uba peniaj pet piarenti ya kasenong katau hadu kali ka kelikmat ke pementah idon lang urang mak senong jong punusla urang mak senong jong ko kesau ya don su lesi kira mak senong ne kiwi marjan nasngo ban ai kulai lang ya pi parok Hamtam gerbang ia kaneka kelikmat ka bengiyo ia ka banpli ia kaneka barok ha kaneka jing ya let pli la ne jing buk manong rim jongi na ka wei ka jaka na ka wei ka sngi don pada kinong kontok ke bohong lasma politics pala dengan tip kinong rang keliang di sini kuno Rei ubadu prestu nomble politik. Yang kabade ban buk monong rim ni hapu. Bat ya kabagi dei ban pliru i hapan pli. Namar balai ia kemen lang. Ngakan mau ha to kopor badang ya plan. Nang no ngidio kasus nang takarang keliang. Namar ngangak slai ba ya kini ya kaneka penusla pelun berokoi. Kae kebanjia ya kasor penusla barokoi ladang ibyo ya katlong kabanet kabaskem kabalak banyo ban ai ya kipai ba dong sok snong barokoi namar ke snong penusla pelun barokoi kabahap lang mat kenong madan syasni hadu hang tia purnot kelade kesorba Teka banga sultanat kalong hatu kapor bajin kumurang pa snong dekat ke komiti snong ia thu yang bangilayo yang kata kasus jong kanika lengba jong dilong trai bat lengba jong ulung dong nasngo hun jurut kamensip lapha ya USDO ya ki engineer begin le test begin le thau keliwo la kata ka ka babiang sisanen la nen mat supply hakar kom ka badai de na kaliang jong ki officers ki baka biang pala na kadau ya don lang mentah hakan ke janmit ban pli ya kan ka bat ngakli meneng ong kan ka kasus kalalong mit kum ka poliu ki oi ban le sim de tamata ka 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 bakhoi tam sa kan ka thai riwa imat klem filteru labian Denrei judge bakade ka prescription ka guidelines jo ka sarkar nihap pa dia bu ia ka filter agaba kanang pun khu chu ya kumbamu di nong song snong ba i kin thei bat senrang ai bakani kan long ka jingken mausa pateng ya kan ka snong jo pi barokoi habang yat panwan play yau tei ya ka tei ka tangki hang tei ayu i ka surok kelak kerum geram apa kan mau ka kan mau ka surok dengan kwa pan ya thu ya pi mentang ilapen kre ban khot dendar ban sedang no ya ke internal route jong pi hang ne harang keliak ban endeng ladet saya kan ni ka bamod ka sor sulong ka de karang keliak diken mau bah kinong song snong ai tenat ya ka SSG kilong disiplin itenat ya ka jinglong standar Jago kinong song bait nai la jabo nai si mo ngin yalong kibriu masor silong
ibat tip top kumbaong ba banjer. Tip top ngakwa baha baka penusla pelun barok kawe. Kat kiba rung kiba mi kiba yat lang ba jongka. Kinyo i ba plan kinong penusla. Kia rengkat. Bat kita kibriu badon hante ya soslo. Sakawe kabang syukwa pen benaya pi. Nalor jong kane karang keliang water supply scheme. Nilayo sanction suk sa arteli ke scheme. Kawe kabagi ong ka penusla combine water supply scheme. Kabakan tup ia ke ungkor. Kabakan tup ia ke penusla. Bat kabakan tup ru ia ke nengkit. Kane kalong ar posau kelur tam. Bat mentai ka tendering process kila penrek. Kabaar sa kamadan syatsi water supply scheme. Kaban kentup ya kan nong madan syatsi. Kaban kentup ya ka ursau. Kaban kentup ya ka maupurnot. Kaban kentup ya ka civil subdivision office penusla. Baru kaban kentup ka wekalai. Na kabenta ka CHC. Kabah Muslim syuk ngin sa upgrade siya ka full-fledged hospital. Nang ni, anila det pachna ya kini ki project ibahe. Nga government camp. Baka jing don kam jong ihang ni asor penusla. Kalalong complete. Na kong takit nong sob snong. Jong kini ki snong memarjan. Ya ka bangakot kulum ya ki barong. Kum ka penusla pelum. Sa gawai ka bang sultanat hang ni hapo rang teliang. Haga snong rang teliang. Kan syong ru ke college ke bangi penbena menhaga kalai terit jong uni ubenai Desember. Ke college kan syong haga snong jong pi. Bat kani ke college kaya rengkat kalong tik kum ke government college ke bang nakwa baju i. Bakani ke college kan ai jing kerku ya katain riwangan sini. Barok om syu tang ya ka penusla konsesi. Henry ya ka civil subdivision penusla barok kawe. Kata ka bangakwa ban pendip bat kane kan long kan New Year's gift ya kinong penusla pelun batru ya ka tain riwar jongi barok kawe. Dengan buka subat pun ketin kapor kalaya state ngandon sakawi pat ke meeting dengan ai koblei ya pi kinong snong barok ang ni porang taliang ya kinong yalam snong barok mamanjan jong ke snong rang taliang ngasim lu kani kalat kakabu kani kasngi kabalai haga bengilayaj ngela rum sausnen ar hajar ar pulai ngakermen sket ngek ni duai ru yo nombo nong tau ba un kurku ya une usnem ubatamai ba un long usnem ubabit ubabiang ubangin yok ngin kot bat ngin syait ngin klain ru kumju ditang ini kinti na kendiat sai sisin pat nga ai kublei gerbang ya ka tim jogi chief engineer PhD hadu ka office bat USDO hi ubala penbit penbiang ya kini KJ barok bat nang German scam bat nang ni sakmat ngin nang yala ban pentulun ya ka roy kapa ha ka wei pakawi gesnong haka wei pakoi ke jaka bat dongin sim bakani ke project kani ke scheme ka bangila play menta kalong ka project ka scheme ka bangiya tray partner lang na kalian ka PhD bat na kalian jong ka borsno kemau ya kata wat ong bakade ka mar sarkar nilai kani kade ka project ka bangiya tray lang hapden ka borsno bat kumju bat ke sorkari barokwi tangini ketin bakendiat ngai kurlei phi siaja